راديو تيزيري. أزول مرحبا يسون راديو تيزيري كنيثي دولا مذاكي سياغد سياكي كان سي مونتري وقيلا يعني أزول مرحبا يسك أكلي دي أزول فلاك أزول الحميد تنمير سواتاس براس الفرحة مقران يتشغل على راديو تيزيري جوجي تلاغنا تا شونسونين تيزيري شنو كابيلا إلا قد وقتي شنو أنكي قلت لي أكلي داك صافا اللي راكني تيليني غريبا bon voilà donc bien d'un côté ça va bien sûr parce que خدمة livraire خدمة الفن خدمة la musique tout ça mais voilà ديما اللي دولتك كتخاصها يوث ديما كتخاصها يوث donc je suis voilà je suis d'un côté يون قيديس يلها يون قيديس voilà c'est يخص واتاس باسكو تمورت خاقها في ثمورت ضامن مسلاد في ثمورت تصيك تروح دار صافي كوميم 6 ans فوالا صاحبي اللي حاشيت واحد روح على ثمورت لوناكي ما تسمني تسقم السواث تسقم الوسان اي بي فوالا دونك سي نورمال وتما وتما ثوضان تمقران 9 سنة تيستما وظننت تمقرانين دونك العمار يوسف ثوضان دونك فوالا تخاق بي خاقات زات مور القبايل الخدمة في قبايلي ذاكي مازال خدمة في درسنا غنعرف يمكن شو كاع بي ذاكي اللي عم كيني ذاكي زدغا et puis voilà. Alors, si on revient un petit peu en arrière, on va pas faire la carrière, bien sûr. Damchouar, des zlatines, des thoraches, des chenins. Vraiment, la première fois qu'il travaille déjà, il se chenille, etc., il se يتغلر ثمورث أمشي كي تقوبلن يثدر سكزرانا كلي دير كشيني كشنان سلانا كيسك كومون يطون كان هذا السنين على الالبوم مزوارو مينوت تقارن هي مينوت دونك وسننا على مولانيو وي يونو دونك اللي يزريا ثرات مثني ويون يموت رحم ربي يموت ديسين داير يورغاز بوتماتو دونك سلان اكلي دي وزرانا بليس مي نسمع من واكلي دي دونك مي اسقال اكلي دي ندرا الميزان وقال ندرا الميزان تو سا باسكو كان سامزو en fait يمكن يراخ مع je faisais des études de cinéma à l'époque. Oui. À l'école de cinéma. Donc, vraiment la musique. Il y a Hervé Boucher, c'est un batteur, un producteur, Michel Pagiaras. Il a un groupe qui les Rebeux des Bois. Un groupe qui les Rebeux des Bois. Donc, on avait un succès dans des clubs, dans les péniches. Mais là, c'était bien. Ça t'orage, pas vraiment, c'est vrai, c'est un cheval de côté, la musique. Voilà, après, il m'a présenté Pagiaras, voilà, il a vu le style qui est-ce que tu peux m'avoir 8 chansons, la chanson d'ici 2 mois, 3 mois. أنا سمعت زخان كيني ناس كبرات زرع سوراتي من يقولوا خلاص كريستوف يسعى 8 بيست à cassette, il fait à bande, pardon. Non, c'était un cassette, c'était des grandes cassettes, c'était un piste Yamaha. خدمة على ماكيت دونك صنعتها سي وكريشني يبقى مسيو باجيراس نمنا لابري دوزيام فوا دوز القهوة يشاتلي سارة برنارس خان القهواني اللي تعجبني مليح الخدمة كي جيهم بغيت برودوير سي كوم سا كي تروح هاد السواع وماش ناك دونك مولاني وسلان 8 موا برينا جامي زرينا ريان 8 موا نعرف سوالا ساخم نورمالمون فوالا ساخم بون مولاني وثومو ثلث نرحم ربي مي سوالا ساخم نورمالمون ابري فاقن يفقن أرجز بزبط ما يشمريو في القهوة
تعرف نفس العربي ترانكيل إيه. عارف دي ولا ضصي لاني ضصي انا الناس وكيد الناس وكيد وكيد كي الناس مون بوفرير الناس فوالا ولد مسيو هكا كي يسرى دي Voilà. parce que de toute façon c'est rien pour moi la musique c'est surtout le plaisir de la faire ماشي كندورها على ماني ولا mais voilà c'est ما كندورها تقبايليتي سي جو با دورها تقبايليتي ونسمعها تقبايليتي انسي دوسير سي فري كافون تمسي قراص رشيد بوفريد مدمنا ماشي وقبايلي مودينا كذا قبايلي نهضر في الجنس نيا النظام اسم مليار تاع شغل دونك بردان سو جيتار donc j'étais fier de ma culture j'étais fier parce que ça a toujours c'est une donc surtout j'étais dans un milieu étudiant donc لازم تموسني partout les étudiants لازم تموسني dans la curiosité partout donc et c'est comme ça docteur Chenor et en même temps puis voilà j'ai حملة الشام puisque Chenor un peu partout des palais de Verdun et voilà j'ai حملة la chanson c'est une face cachée راه تفكير ذكي ترزف في راديو تيزيري. Une autre question des groupes zikhnés dans les années 70-80 il y avait beaucoup de groupes et que maintenant on les voit c'est plus. Ça tu sais ce qui se passe pas uniquement dans le Zaïre ce qui se passe en France c'est ce qui se passe en Amérique actuellement depuis quelques années parce que le mouvement social il prend de plus en plus d'ampleur parce que l'information c'est ça le madi يمكن أين ولا ذهني الجروب يقول الجروب etc. Même les juges travaillaient. Il y avait le printemps 80, comme grâce à les groupes agis, le groupe les années 80 كان ديما ولنا كي جيت au lycée كان ديما ولنا عاوثان وفهمنا مولانا هذا وفهمنا تمثلت bon après تطلقت في 86 mais c'est grâce à les groupes agis c'est grâce à يهودار tout Soulas Flawan il y avait des groupes. Mais c'était ça qui a fait réellement. Tu veux que je te dise la vérité? C'était plus les groupes qui créent une conscience de Mazia. Parce que nous, nous avons une Mazia, parce que et puis c'était des universités qui sont ايوي نزمر نكمل اول فانشتاكي عطاس نتمسلاي مام ذا راديو تيزيري ديك سال نغدي تساوي رشيد فوالا مي ساكينا في الصداع زفت مي قبل كانت نمسلاي غاف غاف لي سبيكتاكل كي لا تهكيض تيمغريوين كي لا تهكيض از نسل اي وكلي الدمر كان موندولني بليتو لا غيتارني الهارمونيكا اي بي بعد شنو يوت تزليت از نسل نوغ على الغرس. Descends avenue Champs-Élysées, je commande un verre de thé à l'amour. On m'a dit c'est pas possible, les nomades sont pas passés par ici. Je continue au bord de la Seine, je compare la belle étoile. On m'a dit c'est pas possible, les nomades sont pas passés par ici. On m'a dit c'est pas possible, les nomades sont pas passés par ici.
وكان كذا مازيغ أن وكان أفريك النمازيغ أن وكان كذا مازيغ أمازيغ فدير أم ليبري Je reviens sur mes pas en Afrique du Nord. On m'a menacé de mort. On m'a dit c'est pas possible. Les nomades passent plus par ici. Les nomades passent plus par ici. On m'a dit c'est pas possible. Les nomades passent plus par ici. أن وكان كذا مازيغ أن وكان أفريك النمازيغ أن وكان كذا مازيغ أمازيغ فدير أم ليبر ثن ميرث يخلين ثن ميرث بس اللي غارت تزديتك هنا le dernier album, il se fera. Mais simplement, c'est l'une des. Enfin, il y a des concerts de temps en temps. L'entourage qui est. Voilà, que. Parce que, voilà, c'est. C'est comme ça. بس الجزء 18 de côté بس الفات صارت حاجة 23 التيرامونت bien sûr التيرامونت en fait c'est le manabou le théramont parce que c'est une histoire hein, c'est si tu fais la chanson c'est l'histoire اللي صراحة غني هذا اسمه سعر الكوال ماشي مريت خدمة مي حبل بكتاب نسني بكتاب نسني il faut jamais oublier d'où tu es parti la pardon. Et donc, donc, tu fréquentais un restaurant universitaire, dans l'université l'acteur studio à la cité universitaire, mais sur la dynamique donc on s'est allé de Rimmel, voilà, peu importe. Donc une chance, في restaurant كيني ومدخلوا عليه مدخلين اللي راح يقراي أنا باقي نعبر خليفة donc le فاد أنت سقسي كاكي كيني كان سقيطار نتعاون كان ليكر afin de deux écoles de jeunes filles, c'est des lycéennes. Elles avaient à peu près notre âge. Moi, à l'époque, j'avais 18 ans et demi. Donc, فند ولدت شاب دي ريستوراني اتحسسنا بكتخسر كي نتغني عجبت الحال ندبر اذكروا هضر الفرنسي سي بور سا كو سي دو سان عرضاكي سي une école pour apprendre le français. Donc, ils sont venus ici pour pratiquer un peu le français pendant 15 jours. C'est un séjour linguistique. Donc, avec plaisir, bien sûr. France Diaz, c'était le professeur qui était avocat en même temps, mais il parlait bien français. Donc, voilà, voilà, Akli, moi j'aime bien comment tu chantes et puis voilà, je te paie 300 francs. À l'époque. C'est magnifique, 300 francs. À l'époque, il y a 300 francs, c'était de l'argent. Ça supplément monsieur, c'est magnifique, c'est un bonheur. Donc, c'était le samedi qui venait. Oui. فقلت نظر على فرق lundi نهار mardi, le samedi نروح على الريستوراني.
وبظهر لينا دونك سواري بريفي خدمن لي ريدو كلس تفطفار كي خليفة دوك اللي هو علي صفطفار يفقد معلم تني يفقد معلمني باردون ده معلمي يفقد يسيري دوكا دي خدم دي قارا كاكي سويسو في صودا دي قارا لا ناس ليسما تبارلي مسيو ليسما فو بارلي نكزرا ويقالني وقالني تزرينا راه بغات تمسلين بوم كاراسن بي لي ريدوني دونك زرا باك سلام سي ديجا السنة تتسنى كلها سي دي جون في يافيك دي جون في تفاصون ناس كينا كاكي ناس قاعد يعرضن اسمي تسيستات تفطيفها ملاح يفضل نيك يفولي كوا يفولي كوا ميم با بونجور ني بونسوار راسيست ناس je suis invité pour c'est moi qui va chanter ce soir. Un mec non, fais pas ce genre de musique ici, c'était pas vous qu'ils attendent, j'en suis sûr. Anna, ça ouais? Mec non, c'est pas vous. Là, ce monsieur, je les reconnais. Le monsieur là, il s'appelle France Diels. C'est lui qui m'a invité avec ses élèves là. Donc, il doit l'année là. Il a quand même. À un moment donné, une jeune fille, comme par hasard, recomptoir عقلية. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Là, il se dit France Diels, il فرح. Il dit que c'est très bien, tout ça. Il dit que vous êtes venu. Il dit, monsieur, mais monsieur Diels, s'il ne veut pas que je rentre, il me dit, c'est pas ça que vous attendez comme groupe. Non, bien sûr que c'est vous. Il dit, si vous non, c'est pas vous que vous attendez, j'espère. C'est pourquoi j'espère. C'est un avocat, c'est un bon francophone, c'est un professeur de langue française en Hollande, c'est un Hollandais. Mais c'est eux, monsieur, qu'on attendait. Mais c'est quoi? C'est du racisme, quoi. Et si vous allez continuer, vous allez avoir affaire à mon ambassadeur et ça va devenir très, très grave, cette histoire-là. Ça, c'est du racisme, ça. C'est eux qu'on attendait. C'est pas vous de venir. Après, Michel, non, c'est très important. Très important, d'autant plus que en ce moment, on a beaucoup sur l'immigration, etc. C'est un cours d'immigration. C'est l'immigration moderne. Donc, après un moment donné, il y a eu تخشيش تروح ترومي ثنين تنطلق معلمني أصلا تهضر في لا بواسون تو سا ورفهمنا راه. Donc, là, je suis en anglais parce que franchement, je suis en anglais. Et قبل نروح امريكان علي قناص علي شباله يهضر مليح l'anglais parce que باش راسي وقتاش نبداو اليوم يريس en anglais il faisait le traducteur tout ça. Oui. تروح تخشيش نتا taisez-vous en français. Monsieur, je vous ai parlé en anglais, vous n'avez pas compris. Eux, ils parlent français, ils parlent anglais, ils sont plus européens que vous. C'est vous, votre place n'est pas là. Là, on est en Europe. Eux, ils parlent non seulement le français, ils parlent anglais. C'est eux, les Européens, c'est eux, ils parlent les langues d'Europe. C'est la première fois que je Voilà, donc le thé à la menthe, c'est ça l'histoire du thé à la menthe. Donc plusieurs années, ah oui, mais à l'époque, je composais justement. des universités, voilà, c'est tout. Ouais. Et puis Martslama les Sakana, j'ai essayé de l'écouter, de bien l'écouter. Comme quoi, si quelqu'un c'est pas votre place, exactement. C'est ça. Voilà, Amazir en libre, c'est comme ça. Juste des Zaïri, on crée الكواليسيا سان كوالي ونسى ما قدرنا سان وسعر pour l'instant الحاجة اللي قدرنا ما دينين كلاش ما كنترولين داك صافي العرض هذا الجزائري داغري كيف مور داغري نروح على الجزائر داغري ايوي دانيك وعرم اي بي سا كيك دنا تصاب سواطاس فوالا بامبو وي
فوالا ريان نومبيش غتصل تقبالي الحوايج تناوض نجاجرة ثم زاد اكزاكت. تناوض نجاجرة جيري جيسكو بو. فوالا كاين فوالا وقيد السيجينو وقيد لوبجيكتيفينو سي لو كومبا بور نوتر ايدونتيتي فوالا. تنميرتي كلين و نمسلاي لا ديرنيير فويد سوسير شفيغ نبدا صوب غار مارسي دايور ناك سيوضاس بحرين سلام غار تمورت امشي لكاع دا السبيكتاكل نزريغ تروح دار مارسي بور ان سبيكتاكل Eh, alors, le festival, مازيغ de Marseille, c'était magnifique, c'était super bien passé. فوالا. L'année Thran, le Raché, donc on s'est adressé sur Atinhan, il y avait un chanteur de Targui. Voilà, c'est comme ça, c'est. Il y a l'ambiance de chino, manager, un chito halla fort قبايلي نتمازيغ chaque jour est un combat, chaque concert, chaque chanson. يا تاع وشنا يا تاع معانا كان الكونسير. Ouais, C'est un combat pour notre culture parce que كي موج ما تقصدي لا culture je suis rien acheter Hamid sans la culture il n'y a rien. mm, C'est important la culture là, c'est important. C'est pour ça voilà j'ai une pensée très profonde et voilà, c'est dommage, c'est une perte de temps. C'est des jeunes, il y a des étudiants, les étudiants, il y a des jeunes, c'est incroyable. et voilà, donc Thorald Sanakia, dans demain il sert le concert des Zaki de Paris. Donc c'est un ciné-concert au Voilà. Café de Paris. Et puis voilà, vous savez, ici à Zrouya, un ciné-concert qui Donc, c'est les concerts, enfin, c'est les قهوية concerts parce que je reviens parce que j'ai fait 4 ans, 1 an à l'université avec l'ex-assistant de Fellini, Khamar Vassine avec la femme de Robert De Niro du Café de la Gare. Et فينا نروح امريكا نسيت الفراق نروح هذا les études à New York de cinéma malheureusement c'est pas il m'émout il m'émout et puis Vava il mout 2 mois après il était dans le coma قبل دي يموت donc كشمار درت موت mais après le cinéma de côté puisqu'après نروح en Irlande j'ai rencontré un chanteur irlandais نيك في en Irlande نيك في نسيت داير يمود la guitare ما مطلعش لخيوضني il m'a dit c'était un cadeau il m'a dit c'est un cadeau c'était un copain d'une amie قلت مداكلت راح على l'Irlande خدم على première maquette après من العدريك نيدنا كي enfin première expérience musicale parce que je regardais la musique irlandaise celtique à l'époque après que je m'en technique de néerlandais donc j'ai repris le cinéma du cinéma donc j'ai refait deux formations de 3 mois. C'est l'écriture du scénario, la réalisation. d'un court métrage 10 دقائق 10 صناعة كان les professionnels نعراشي voilà voilà نجراشي تعطيك لي السينما كاين مشاكل كنا على c'est un acteur mais c'est pour réaliser des films على خاطر كنت ما نتسلطوش 3 دقائق مع بعض وهذا زعما كنضحكوا ضم زروي ديال 12 donc c'est très limité donc j'aimerais bien faire réellement puis voilà j'ai de la chance donc j'ai une bonne professeure avec les dinars, j'ai un bon professeur quand même, l'ex-assistant de Fellini, la femme de Robert De Niro, c'est l'école Strasberg de New York. Donc j'ai fait un premier court-métrage, les professionnels ils l'ont bien reçu, c'était bien filmé, c'est bien reçu, c'est qu'un court-métrage. Puis voilà, à la deuxième expérience, j'espère, jusqu'à j'arrive à long-métrage. Après voilà, parce que la culture parce que pas à travers une chanson, voilà, c'est vite fait, et puis parce que mais le cinéma, c'est le 7e art, c'est un film d'1 heure et demie, avec la montagne de Baïa, tout ça. Mais à nous de continuer le chemin pour montrer, voilà, encore plus, mettre en évidence à Seguinzra, réellement. Comme quoi, même si tu as des مراهق comme ça, يوني قدشن même فير les caméras et puis القبايل c'est ça نكحمل ما والي يوني قدش غاس ودو السن راه تصل غاشي ça viendra mais ما تقدش
c'est que tu avances et tu fais avancer la culture et Oui, fit bien sûr, culture. c'est ça. Donc, le 22, le 23, c'est ciné-concert à Café de Paris. C'est à Ménilmontant. Zihnia et Nathi Douaklien, même Féroz Awad, même Edith Piaf, elle est ايه passée عجبني par là. باسكو عجبهم ديك حاجات تحس ميم رومي زرينا مع فاسي Là, ابار ديك شي تروح للسوار لباري Zihnia, باري Ménilmontant, ميني Paris. مونطون ميني مونطون ديناك الفن يبدا ميني C'est مونطون vrai, c'est vrai, بيلفيل ميني c'est مونطون vrai. سيتي دي لابا كان لي بوت à l'époque de jazz سان جيرمان دي بري non mais montant c'est quartier populaire donc le café de Paris puisque dit Piaf dîner à côté du café de C'est pas Paris la loin, rue de ouais. Belleville C'est ça. la rue de Belleville dîner des morts ça n'est que marché ni montant donc mais ça a le succès le café de Paris à l'époque c'était la music-hall أثناء الحيوض نار داخل زمرات نتوشير des fresques sur les peintures impossible de les toucher parce qu'il est classé monument puis غرندينا مولوجي سكوار انا نعطيك غرندينا Tasse. دونك عسى كذا قبايلي يطفن دونك الفرحه من القران فوالا جي ديفيزي مون فيلم هكا 10 دقائق سين كارت دو فيزيت كنظن فوالا بور كو جو مونكوراج ان بو كنت كما Bien sûr. تيكلي ارتياكين السينما D'ailleurs, أكيد النار باش خاطر شاد المسلاية هات في فوفري ذا كاين السينما سي فري كي فو انكوراج السينما زرع بلي كدي في المورث القبايل سي تري امبورطون سي لو بلي غران كو سوا التياتر لو سينما ذو كي خصون سي فري بلوس لو سينما باسكو التياتر اللي خد فهم من العشرة القبايل مي سي tu veux parce que Asagi c'est encore plus qu'hier. Asagi, si tu mènes un combat, il faut que tu l'amènes avec toutes les langues, toutes les flèches. Voilà. Plus tu as des flèches, plus tu peux. C'est que je me non, c'est que d'autres choses. لا موندياليزاسيون تاكيون بي ثقبايلي باش تنسى يلقى انشتاك الناس قلنا 3 دقائق نهار 4 دقائق ديال شونسون موسيتو ما فهمنا الغاشي دونك كنت فهمنا tu peux dire un chanteur l'exemplaire تعرف الغاشي كاكاكي mais après si tu veux parler de ton histoire pas approfondir ton histoire il faut un film d'une heure et demie à 2 heures أزمرت صنعت سي دوسي هذا شي تكون بلا تص تمثالين ساعة تص زماونين ساعة تص يقض شنا في قبايليت لو ديرني يموت الفلاس جونا سمعتهم كوميم دونك تص يكتوا جراحة ناي تغرضا ناي نفان ناي موثن في قبايليت ثاقينا في مزيغ الوغ نكمل ذي تيكلي بيسك اكلي ديالنا كنتي دوالام ديال ذا مسفريد السادا سكادا نغاستي ديال كان ديالنا يسفاد تيكلي غير كان ذا حار امريكان التزويره دي اوستين تكساس le 5 janvier. Voilà, ils ont de la chance وذاك يقلن ديك امريكان دي سوالين une chance mais هنا aussi سنتاوض voilà donc c'est très bien ما تروح هكا قبايلي لا كولتور تروح دي امريكان دي الروس c'est ça qu'il faut faire ça fait qu'à peine 80 سنة نقول الاستقلال اي وي يروم من 5 لي ريفوليسيون هكذا القرون نريد منه الرون دار سنة 4 القرون مازال قريبا القرن 5 هذيك شمن القرن 5 مازال تسناغم لي زيرلوندي ذا شو كان فوالا ذا شو بيان سور الا منو ولا قرا نفرس الطفل دي كوامان عصير واه دايني ولا شي غاشين من حوايج راه عاشقنا نقول القبائل قرانا ديجا غاديك القبائل كانوا قرانا طابري لاني شاويين لاني مزافيين لاني طارقين سي نورمال l'Afrique du Nord je me bats pour toute l'Afrique du Nord pour tout parce que je veux pas être isolé quelque part je me bats pour l'Afrique pour notre culture en général c'est vrai ça va dans le hal je comprends il y a urgence à ça il y a urgence je comprends il y a urgence عرفنا نطسي نطرشطوها puisque voilà ça نكتشر من الحباس تشر نيجاز بنحضر mais j'espère تسقم تسواث que ديوال شي تروح العقل على مدن موجود يقولن
ذاكي ناضينا بامبورت وراديو كان الرئيس خام. Voilà. الوقت يتسازل يروح مي أد نفذر كان دونك لو 22 لو 23 سي سيني كونسير باري كافي دو باري ميدلين مونطون توسن يركوا مكانكيا بار كونت ماشي القهوة بارتو زينيت تسع القهوة مي تزقا عار داخل تزقا ذا كان ذا دي دو دوت فاسون فوالا سي كوم ساكي انت مش تاع عطرني لاشي عارف tu fais des petites salles un film de 10 minutes et puis un film tout simplement tu peux pas le dans une grande salle c'est impossible il faut déjà soit des cinémas c'est pas un film qui dure longtemps après je fais là dans un tourage ما سخساني الغاشة d'Hadra, c'est toi. Donc, c'est des petites salles à Khadma pour exprès, pour projeter. Voilà, c'est à que nous devons le rachi, qu'on devra retenir, voilà, à Zoha. Je t'ai dit, qu'on puisse le faire, nous devons aussi le cinéma, c'est autrement. Non, Khadma, le cinéma, il a Bougarmah, tout ça, c'est magnifique. Il a soit c'est le Khadma nucléaire, attends, c'est le Khadma cinéma. Mais voilà, c'est quand on avance, on va Khadma cinéma, mais من اني موين دي سرزات نخدم فري لون ميتراج اي ام دقيقي لها دونك خدمت لا بينيش ديجا خدمت دون دي بتي زون دروا كنا نخدم نيكرون اكن نغاشات ولين سلاقل كان ابر نخدم زفير شي طاح لا ميوزيك فوالا سو كي سانتيريس جوستومون ارسن شتاكينا زمرنا نظرنا كليا لو 22 et le 23 donc Café de Paris des Médine Montant نعاود من بعد هذه روح دياوي الصوت النار الصوت التمازيغ الصوت القبايليت تساوي اما الماريكان دونك لو 5 جونفيي كنوي قلنا هذه ماريكان تزرم بليك لو 5 جونفيي ديال اوستين تكساس le 7 janvier à San Francisco, et oui, hein, le 12 janvier à Columbus, et le 14 janvier c'est à Philadelphie. Voilà. Que demande le peuple ما توالر يون ذا قبايلي ذا مازيغ يروح يشنا ذا هي هذه وين هذه صار الحباب ندهي انا اديوغال السنه بيان سور ميم اديوغال الراديو باش هادي مسلاي فاشتكي حمل غاكلي باسكو سي كيلكان كي فوالا spontané. Le 27 janvier, des rois l'Ardaki à Créy, donc dans le 60, il y a les vénards glanda et des Créy. Et fier d'Yoral le 2 mars, si n'a d'Yoral l'Ardaki à Radio Tizérien, puisqu'il sert un concert دي كاباري فوالا دونك هذه ستاف وشويه طاح بريد يغول اي فوالا دونك ان باركور باكنيا اكيد نير سي كيلكان كي ترافاي ديوني يخدم ماشي مي الا كان زاتي هاتي دي نير سي كيلكان كي ترافاي ميم دون لومبر با فوالا توالي ما هات لو 22 23 كان افيك سو كور ميتراج يخدم. Et puis... Parce que moi je suis content quand même, c'est vrai que je suis content. C'est quoi mon avenir par rapport au cinéma, le long métrage, tout ça. Mais c'est bien aussi que si je peux donner la curiosité aux jeunes, le cinéma, donc c'est très important au cinéma. Mais c'est important d'apprendre les techniques. Donc, je peux leur dire comment il faut faire. Le cinéma, la réalisation, l'acteur. Parce que j'étais élève acteur aussi, avec la femme de Robert De Niro. J'étais élève acteur. C'est pas avec elle que j'ai fait la réalisation. La réalisation, je l'ai faite que dernièrement, depuis 2 ans. Donc, voilà. Alors, il faut encourager le cinéma. Il a rien d'autre à dire si cinéma n'est peut-être juste mouchouhanin. Il faut essayer de trouver quelque chose
تنميرس إكلين تنميرتيك إذا عدا زريضة الفرح ذا مقران توجور ما كنزار والسوثارة هي لو 22 أو كثير القمار بيسكي زكا كان سي لو 22 et le 23 de décembre. Au café de Paris, سقرا ندير القهوة باسكو جو لو في اكسبري باسكو إلا كانت تشوف ثاني تاكي قهوة. نو تزقار تسع الزقا كي امبورطونت اي بي فوالا سي دي بوتيت سال داز مع البروجيتير لي تروك ابخي غاشي خدمنا لي سال دابري خدمنا لي سال سي نورمال كوم بور سو جور ديفينمون إلا قاتل مفتوحة شطاح عطيه مفتوحات بوركوا باسكو هذا طاي دان سان بيتي سينما Voilà. voilà. Voilà, C'est voilà. pas un film de 2 heures, c'est un film de 10 minutes. 10 minutes. C'est juste. أتسنج كانت كاميرا ومسي وثيد كورميتراج. نستسارة فاشون اتسيتيرا من جهة ما نروح Et هذاك puis en أنا fait, ما عدت 10 minutes ما سقسين الغاشي ابري باش تحس سقسي 10 دقائق ربع ساعة كي مسقسين ابري نخدم لا ميوزيك نخدم كونسير. فوالا تنمير ثنون فوالا دونك أكلين إذ نعرض ديلي إذ نغلو 13 مي مالوروزمون هذي روح سنة هذي دي ماريكان نصيو حرين حماية نسيك أنا نكون راديو تيزيري بيان سور تساقيان pour le 13 janvier يناير عندي تلا يسقاد يشاتيون voilà donc pour le spectacle radio Cizérien أكيد ثنميرتي أكيد ثنميرتي جايون لهنا يس بابا المندن يناير 2974 نيغ أسن سبت 13 جانفي 2024 تمغرا تمقران تيلا تسوجات تيدو 3 لسانت أكاي القبيل من داكيان يكون راديو Cizérien. En première partie, Tinina et son groupe. سعيد رمال على ليالي أي خلق نثي النير على ليالي تنادي غثاون أهقنا لما مظلم وثمتنا تفا رزق ذاك من القول خاصي طيش يفرض ثاقو وتكون مغانا تبرك عندنا الدم عمسينك هذا سوان لا تاخذ من الخوان وما كاين صبغه غير الجن هنا كلشي يكفى نويت تدق ذمن البروكة وتمثلي تأسك الموتى للفرحي من عز تقول لي مكسب تحمام البروكة يكذ وطاس توفيري تيملي فيه غرض زقان ميقارن ميزون بلانش ديزكان دي 2 افونيو Saint-Exupéry 92320 Châtillon انكشوم 12 لي زورو يوفرج نيغ 20 لي زورو سلماكله وغاري سالن تزمر ما تسيولم غاري لم 6 18 52 52 19 نيغ غاري لم 6 69 17 85 28 إلي تد ذي تسعاد